ассалому алайкум бародари азиз. имрӯз гуфтем барои шумо як навори ҷолиб пешкаш кунем ки аз диданаш роҳат кунед. наворҳои заминимон бигем ки хайр навори заминиам соза ине ки як навори осмонӣ гуфтем. гирем тамошо кунем бародари азиз. ҳозир ба назди нахчирора мерем. нахчир бародари азиз ҳар вақт мепурсанд ки чие нахчир. нахчир бародаро бизи кӯҳӣ мегӯянд. бизе ки дар кӯҳ зиндагӣ мекунад. нигоҳ кунед ки дар ҳамиқа хунукӣ, дар ҳамиқа барф, дар куҷо зиндагӣ мекунад. нахчирое ки дар наворои гузашта дидед бародаро, ва ё баланд буданд, хеле баланд. ин нахчиро хеле пасттаранд. ба ҳамон хотир ба наздикишон бирем, як тамошо кунем. нахчиро ҳозир дар ҳамин шухо гаштаистанд. такатоир гуфтем ки ба охир расидааст. ягон 10-15 рӯзи дигар шояд давом бикуна, баъд тамом. такатоирам медунед бародари азиз. ана мумиё ҳам бародари азиз ай ҳамиҷа пайдо мешавад. вақте ки чикал бигӯм, мумиёи бизӣ мегӯянд, дар ҳамон ҷоҳое ки такҳо мегарданд, дар ҳамонҷо пайдо мешавад мумиё. ино кӯҳҳои сарбарфалаки ноҳияи телдараи собиқ, сангори ҳозира, водии вахиён, вахиёи бузург. нахчир ҳамин хеле шидагӣ аст ки ба табиат мутобиқ шидагӣ. ранги ҳамин шухо шидагӣ ки агар чашмат ба гуфти рӯсо ва рӯжони глаза набоша, ба чашм диданаш қинай. дар рӯи барф агар набиниш, дар танаи шух намебиниш. ба иҷарам рафтан хела ҷуни қувват дар корай. намешавад ҳозир рафта, барое ки тармай, хайфи тармай. вақте ки хайфи тармай мерава айбайн, баъд ва ё худашон болотар мераванд. боз дар ҳамихели ҷоҳо зиндагӣ мекунанд. яъне ки дар буландиҳо зиндагӣ мекунанд. ина иҷара фикр агар ки бинем чанд аз сатҳи баҳр чанд буландае. агар ки 300 метр бошад то иҷара, ва иҷа бу 500 метрига 800 метр мешавад. 2800 метр, қариб 3000 метр буландида нахчиро зиндагӣ мекунанд. нахчир яъне бизи кӯҳӣ. ана дар ҳамиҷа ай поён мо дидем ки 3 та нахчирай. 4 та буд, 1 та такаш бирафт баробар, 3 та дигараш ҳамиҷа мондагиай. инаи такаай. нигоҳ кунед ки чӣ хел нигоҳ дора. ин така 8-9 сол дора. дар бараш 2 та арӯсаки дига, 2 та чапиш мегем, бизи мода. 1 та буза, 1 та чапиш. ин хел гем хубтарай. дар бараш истодагиян. ина нигоҳ кунед баробар хованд. 2 та чапиш, 2 та бизи дига. ҳозир такаҳо қатъӣ шуданд. такаи дигар рафт наметавад. як такаи дигар буд, такара аямҷа ҳай кард рафт. инаи худаш монд. такаи бузбала казимаш ки бақувват аст, ҳамон мемона. зуҳуншам ровардистааст. бари поён да дисти рост. ранге ки ячи меҷимба. ҳам хеле ба назар тофт, не ки сояи ришт аст дар уҷа. риша ҷумриша нигоҳ кунед. як аҷаб ришт дора. ҳамиҷа ҷои хуб ёфтан, ҷои маъқул дар ҳамиҷа истодан. нигоҳ кунед ки ай пешу ина мисол 8-10 метр қариб баъд ба назар мерасанд. дуртар намебиниш. такаш хай як фарзе, такаш якам сирхрангай, не ки модбузоша нигоҳ кун. дисти рост силуетша бини хайр, ёкине хел намебиниш. ина ай дисти чап така, ай дисти чап модбуз, ай дисти рост така. 2 та модбузай. ина такара бин чӣ хел нигоҳ дора. ва тай дилаш се гуфтаистаст, ҳақорат дора. такара нигоҳ кунед чӣ хел фарбияд думба дора. мегӯй думба дошта боша.
همین خبردار عزیز این طرف یا تماشا میکنیم در جان نیست به فیلم برای که پایین ندیده بودیم یا تکه دیگر همین خیلی برابر رفت ایرهش نداد برای همون رفتم خیلی برابر نه ایجان نیست همین گردوان ها گشتگیان خوردگیان چریدگیان در همین برف میکنن تای برف میخرن نه ایجان شوریدن کندن جای زیست شو همین شوخو برای که بیزه پس نیای آدم نمیتونه رفته اگر در دشتی باشه تمام شد دنیا برای که ما همین خیلی بد نفسیم کو آدمو همین خاطر مطابق شدن و همین سنگا در همین شوخو میکردن در جاهایی که میروه باور کنید پرنده پرواز کنه بالا پرش میرزه نگه کنی چقدر در بلندی در مابین برف اینجا همش جای ترمه نمیاد همش جای ترمه در همینجا میگرده در نواز دیگری اومدن تکر دیده که خیلی میومد غلطان خیزان در مابین برف هم خیلی بردار عزیز در یک تماشا کرده ولی هوا خنکه یکم گرم کنه نصیب باشه بو میریم این نزدیک تر بنوار میگیریم برادرها یک چند وقت پیش برس دیدیم برس کهی پلنگ آزاده با دوربین دیدیمش راستی دوری بسیار دور بود که همین سیاه دیدیمش بعد فهمیدیم که همون پلنگ است نقشی را قپید باور کنی چخیل بگم ای سه یکی نقشیر بود نقشی را قپید نقشیر سه برابر خودش بوز بالا بود نقشی را قپید ما گفتیم که البته بازی دارن چیکار کردیسن که نه ای همون برس بود است قپید است نقشی را های به هر حالم بنوار نگرفتیم که نشان تیم دوری بد بود انشالله آینده میبینیم یک جویا این خیلی برادر عزیز حالا باشد نه حرکت میکنیم طرف خونه سلامت باشه زنده باشه برادر لایک فراموش نکنه هر وقت که شما لایک زیادتر مونده هر کس که لایک مون ما هم شوقمون هم زیاد میشه حرکت میکنیم که بو نوارهای دلچسب دقت جلب کننده خوبتر به نوار بگیریم این برادر عزیز سلامت باشه زنده باشه در امان الله تا بازدید